Trubor nakaslem jong unausan hima. Hagasngi ka basaw jong gajing tap kerteng ban aireng haganik election MDC sangut ki kertong jong kaseng UDP na kisandali ki constituency ka Ribhoy district kilawan ban tap kerteng yaladi mentagasngi kalai phuwai tarik ukalalingkot hakmat jong ki returning officer ha office jong u deputy commissioner ka Ribhoy district. Nalor kita ki kertong kaseng UDP salaingot pat ki kertong jong kaseng National People's Party na kilai tali ki constituency ka Ribhoy ru kilami syakmat ban thap kerteng yaladi na kabenta ban aireng ha kani ka election MDC kaban salong ha ka arhoi tarik urumpang hajar apusan ki kertong jong kaseng UDP ki balawan ban thap kerteng mentagasngi ki kentop ya uba James Siliang na Mauhati constituency uba Eddie G Kharbani na Umsning constituency uba Balaji Rani na Nongpo constituency, uba Lee Bare na Jirang constituency, bat kasamla na Pishisha Marwen na Umroy constituency. Kadbana kaliang kaseng NPP pat, ki kertong ki balawan ban thap kerteng mentagasngi ki kentop ya uba Sostenes Sotun na Jirang constituency, kakong Rona Khemdet na Nongpo constituency, bat kakong Magdalene Saukme Maulong na Umsning constituency. Kum ka parti Hibro Kawai jong ka Ribhoy district UDP kum ki kandidat jong ka parti ngilayo ban file yaki nomination papers jongi apo jong ka office jong u deputy commissioner Ribhoy district bat ni kermen bakum ka parti ngila ban pendep yaki kamram ki bede bat ka government ha ka bang ngila ban yat nani syakmat ban lech pajba bat gaju ko por ban pan ya gajing kersan naki pajba nang song sinong bat kum ke parti hagini ki lihat singi beladep nyalayo aru kalat ya kaban late seti pajba ban pan ya kajing kersan ke jongki bat ngi kmelenti bahagan kenti ka parti UDP jongi hapo jong ka Ribhoy district kan yo manra ya nam tam hagan election MDC kaban sawan bat ngi wer ngi khodru ya ki pajba anong song sunong jong ka Ribhoy district ka bi ki jongi hi bro kawai ba kin ai kajing kersan ke jongki aga bakum ke parti hakane ka tem ka baladep ka bakum ka UDP ka yo ban yalam ya ka isi hapo district council kum ka jaj ban riu nyala ban penurlong ya kimat ki bakongsan aga baide ba khendo ka siap ka riti ka dustur ka sensyar khadar tenrai ka bangidon hapo jong ka hasil autonomous district council bad halor kini kimat ki bakum ka parti ngiladep ban trei hapo district council bad hakap kini kimat ki bakum ka jaj ban riu ngi khmi lenti ba district kan le ai akan ikat tem ke beladep ngilala ban penurlong ya kata bat ngi kmelenti ba ki pajba anong song snong jong ka Ribhoy district bat jong ka khasi hi bro kawai ngi kermen scam bakin ai ke jing kersan halor kini kimat ki bakum ke parti ngilala ban pendep ya ki jing angnut jong ki pajba anong song snong jong ka khasi hi bro kawai te ngi penpau ya ke jing kemenru ba kum ki kandidat ngi don ya ka jing kermen ya ka bangila ban poi hau thong jong ka jing jong te phe ko MDC ba mata jong ka Nongpo constituency pu sitting MDC akan ke tiru nga yang biang ya bangan yo ban teng ya ka jing syakri kum MDC hapo district council but ladangan poi hau thong jong jing jong nga don ka jing terang aga bakawi kamat ka bangadang sa teng adu mentah ka bangila persang akan ke tem ngobla depru ndengim pat semnala ban penurlong berkata kalong ba ka Ribhoy district jongi ngitip ba ki babun ki jaka ki dei ki rirai ndai ka basngo phala kalong ba district council ompat don watang ka weiru ka rai ka bala codify ya ki rukom sensar khadar tenrai jongi hapo ka rirai ki jongi ban ngi kmelenti bala da pajba un ai ka jingkersan ka bapura gane gede ka mat ka bakongsan bakum ka rirai ki jongi ngi dei ban yo ban codify ya ki ain ki bapaka hapo district council nang balasali sini kanom don ka jing sya elam bakla hakarukom sensar khadari right ka jongi jong ka Ribhoy district hibro ka wei kum ba ki pajba nong song snong baro jong ka Ribhoy district kitip bat ngiyo ru ya ka syuti aka bede bat ka jing syat saje sisin sisnem kata kadai ka jing syat tenrai ka ba nginala ban penpau so ka perthei adu kini kisni ba mentah khublei yepi ki media nangta kumjuru iki perlok projor ki parti hadu presiden hadu ki nongkit kam yung parti jong UDP hi jong ka Ribhoy district menta kasmi lawan ban file nomination hani ka
jong gani kaum sim konsensi nilai dia pun tanpa yang nomination di kita higi ba antara sini try ke ba kam jungi la de ban pendam la de antara sini ban pendam ke basa ke syong paksa ke kam jungi kumno bangini lur kumno bangini persang ban peni kita ki ke bagi kumkinong elam kumki kita ki kandidat dengan don kampanye pan ke jingkasan ki pai pa ki ke kamram ni minta ke bangi hapan pendam higi bagi de ban pendam ada nung syong yo bum sing konsensi ubet yang banjir kum tau MDC oi kini gari kam kondisi ko kam gaba ngidang mi menta men ni haga syakri pai pa la juno na tapor ska por ka ke jing trei ju ni por gino iki imlang salang sibun ki kam ngi tengho abade bat ka jaj menrio kam tam ko sing konsensi ko bangi juma na tapor ska por kum bangi nang trei ka kam imlang salang lada ka berita ka pai ba ki jit yang kam ko pokongsan kamar ke bangi juong abang ini cek beliau pokong santai tadi ke district council abang ini semua po district council kumnu bante lakam ya kata ya kita ki riti dustur ke jungi kumnu bante lakam ya kata ke bangin tip ya kata ke identity jungi kumba baru ngin ongmo kadang itren kumnu ru ki district council jadi kita ke banta ke ban itu ya ke jaj menteri jungi ni jukren nak por syokor ke ban yada ya kendo siap dan baneda ipu Islam kam dikerti betul teng ni ong ba oi larangi phai ba kampat biang larangi pej ada riti betul teng ni ong bun sin ni sei ong ba apo kasih sedel kumut ni beriu mana ba kinyo pati jaka apo kejela jeni abi sepo ke kasih je tiada ni ngong tenat larangi perkat ndai ba ki phai saudong saukun pat larangi pej hari kam ki jam bun ki beriu mana ba kita khar sudah mana ba bayok di kam kijam hari ni jaka juni ke balai kemut ni bangi pek ni mun kedang don kam sibun ke ba ni don kam ya ka an ke ban te ban khom ya ka ba kumno kata ka jaj mandriu jungi kan yang rasong teng abangi keren ba ladang ni shie keren mo lada kata ka riti dustur jungi kam don shu kamu ka jaj mandriu jungi kam don shu ke mentah ban te la kam pat kumno ban te la kamu tadi kamram jungi kumno bangin perkhan banwara itaki an ki banyada shushu ya ka jaj mandriu jungi ladang ni keren mentah ka jigrum kulak ki beu bana baru haga jaka jungi dangbun ki banang no ka an ka babiang empat don jadi kita kadau ki ke bangi ngila banle bangi ngila bantrei ki kemun ngin persangkat bala banwara kita ka jengeda ya ka jaj mandriu jungi ladang ni keren ya kan ni bun sin gi jukren bangi ong ba lada don kam banwan le business apo ke jela ke jungi tam ke beri po ka bahap po ke area jungi po ke district council jungi tinggi don kami kata ke trade license kuchwa bikin yo bantri kam ni sngode ki haban pendep ki gar kom batle kata trade license ti basong ko basong isnai ba ya jai beri jungi bo ni kun samla jungi ke belakam kam jam ti haba pi ai ke license ti balai ke ni mi kren lang pa ya kam ke jam apa pi phai ni pin phai ki private bank ki private institute ki educational institute bon hi ki bana bar ki dei ki bon train bar ki bri jungi ki dei thik tang gitu ki ba shu Aisyah bat shikidar la jang ta ki bri bana asam ki jingkiu jong ki bri man kas ni ban train tangan ni po sornong po jungi ru shirhei ki kita ki bangi nilai ke bangi kwa ban wanra ke jingkelah bangi kwa ban wara ki an ki baneda ki jai jungi WPW kini ki media oh ke jikarmen ke jonga kali latik na hingin wan biak saisi na kini kenti bamta marba ki pajba higi bakwa ikani ka yang asai sisin bangan mi biang namar balai jinga mi biang jonga sai sisin ka daw kolong ba hakini ki tem ki balai ki pajba bun ki mat ki jinge la ki de hakinu kinu ki banta le ki kam jaka puta le ki de hakinu kinu ki liang re bun na liang ga bede bat kini ki blalit kini ki andisi blalit kim sem na don kanu ka jing bakli nam ta ki pajba man ka baru ka de ka wei ka jing mi biang ka jonga kalong na ka banta ka safety jong ki pajba hi khamtam jong ka bri yo trap ki broi ha bede bat kini ki kendo siap ha bede bakarti ka dusur bat ha bede bakasin syar khadar namar ngilama ha ki por bangi nang long kum MDC nilai i bagi don hi ani ki bagi bor sarkar ki batmu wat ban ke dia eka ikhtiar jong kirang basnong tin teh hadu mentang i mentan be keren di kini kimat pi de namar ta daw sai sin ya ban mi yang sakmat hak be de ban pene bersa ban pen klan chu ya ki bor jong da sik shadu kita kini ki bakmat ya bangi angot play panggil play ko labu ini minta kasi bagi wan pendek kam jam apa district council Ribhoi district
Atat yang aku play di orang pa di Balawan ni di Balawan atau bukan di Senang atau Jirang konstitusi. Di kepadang kong katong mengibu kum ke parti apa ke Jirang konstitusi kedai bangin high mat sya kajing bagi nongrap kila amat baru syakato. Jirang konstitusi being one of the kadai gawai na ki konstitusi kaba buntam di nongrap de kamtam ya ka export potential jonta but financial aid pakayo na ko central but state scheme ni ko aban pek penya ni kito artat de haju ko por Jirang konstitusi kadai konstitusi kepada border konstitusi jonta di Meghalaya de lengba ki kernet bala ai na konstitusi jonta di India ni ko aban pen panchusu ya ka an 6 schedule hamtam hapo ka jalan Meghalaya ke joni Hakabaning kong ngapin pao ka jik sngongo ya ublay ay kenrat jongi ubla pula yang bangan poy hagani kupor kari ka first time jang bangan yo when file the nomination but ka kata thong ka jing angnut ka jang kade nga ngay ijngay nakabenta ki kon samla ki jongi ki kon samla iba day ka laway jang dari pagkajay bandril jang kani kadong kathan ka jongi nga kum ka kon samla nga mi madan menta bangin yo banrat dingkhong lut ki jing ki jinjar ki jing shem jong ki kon samla ki jongi ki longme ki longpa baro ki badan ha ko kini kali kejat riu ke jongi ka thong ke bening kong ke bangahi nga kwa menta ka dei bangin penne bangin pensa ya ki reti ke dastur ke khando ke siap kesensyar ke kadar bat ngin penkhan shushu ya ki an hapo ke yeng dorbar thau an district council ya kata ka jingkali kadai ke kawai na jingkali ba nga kwa banjubab ma jongki bangadon ke jingkerman kum kawai ka kon samna ka ban aireng persya ya kita ke bapiong ki senior politician ki senior leaders henry nga kum kon samna kum kriu kan thai ka ba marwe ngadon ke jingkerman bangin job ya kan ke election pada ka syang happy ki pat ba shano pinjit bat yano habanga ka kon samla nga kriu kan thai nga mi ngi ki kan thai shibut shibor ni mi menta ban ya kon persya ya ki khat arbol ki khat arbot tengadon ke jingkerman ba ngin job menta ka kenti ba ka umroi sasisin ka bom kan sawa bat kalama kan kawe nang the Pagpawi ke jing kublay ti baro ti beton hagle ke por ti press and media kita beton lang di president ke district ke jongi ke National People's Party nang ta kinong ketkam ke bakmat jong ka National People's Party na Jirang konstitusi pagpawi ke jing kublay ki baro pelai don lang ke por na gota bangyo ban pendep hagwede bat ka jing pentikena ke jongi ban tap ke kerteng nang tab nilai ka election MDC kum solong ka apu trek jong ni na kon wan dena kaliang jong kumbu kertong agre ko por ka soban ai ngo ublay na ko benta ki jingkerku ko ba la ai lat aku nglayo ban sekri kum emily nglayo ban ai ki jing sekri ni tek pa ilai ke service ko ba ki pa ki stotunat ki sogun pa nataru na kaliang jong kum kertong hakene election MDC antara tep ya ka jing nyobut ka phang e bakmat kalomban ini awan pen klan ai gede baki dorbasnong ini awan klan gede baki jing gede baki ini awan pen klan ai gede bak kumno ka jing pensa penne ya ki disensyar bat kunjuru ha ka bede bat kumno ban ini awan hawi kila jing da ke kerpang ki pa mengikum kirit pai idon ha ka jela ka jungi na ka benta kerpa terpang apa ni layo de ngis scam dan kermen scam bertipat ba konstitusi kena ya ka jikesan kena ya jiksennya agak MDC election bersolong saka trek Facebook election MDC ini ngai relatif hi playing bagi social media ke ba sitting MDC ba Victor ni la resign ka parti NPP ka South Rik jauh panai Disember shwaba ka parti kedua kan declare ki candidate
hade nang ta gilayo bani syong i perkhat leng ki noi lam baro bat kiladon ki candidate ki belapan tiket naka NPP na ki leaders yang ki blok baro ki don ki ta kejing perkhat hakaba kapur kala kim palat pada nak tak tahu labu ekejing sene aku MLA bon sim ya kenika senjam pemerintah nak taban sim ekejing ketli panele ya election MDC ma jingro eki nong yalam joga NPP ki baling ba so ki pajba ila jingmut hak bidai bat ya candidature jong iba Victor bad hadin nang tapat hadin bagli la resign labu syo eki jingketli hak nong yalam mereka do MLA hak bangla yo ban syong men perkhat ban sim ki opinion nak leng ki pajba na bana kleng ki pajba ibu e kejing sene aku MLA bad hadin ba iba Victor la resign nak parti ki jungi balai ke parti kongres mentah iba ki bopun ba ki kongres ki main party workers jangka kongres hajirang konstitusi paro de kaina surok se western se border area paro mentah ki wan join saka parti NPP tekene kalanang pen singan susu ka parti ke jungi lamar ba kepenting kenal lupa ba ngidon ha ke position ke baklan ha ke MDC election ke salong ha ka kalian ngejonga apang iyo perwan file ke nomination na kajing it kajing shania jong kinong kit kam ki unit ki prepare na ki likely mo bersih ke bangidon adu parents body ke NPWF ke NPYF at kinong kershan jong sinong prepare de kunta na ron kajing kermen ke bakra pangayo perwan file ke nomination jonga ho ai ki kiyat snem ya ka bangi ladon ha ka isi bun tili ki bil kita kelalong an kidang don ki pending bill ki barangsa ko mangitip ni dan san pasal ki himam ki bill ki barangsa belum pending ki kermen ba kita ki baro ni dang yo ban penkran ni mangkat la kat dia ngilaya persyang hi ban wara le si ki nyopu atli snam ko ba fi baro khat kitip kim shim la yo ban wara kita ki an ki scam ki an ki baklan ringit scam ba dai ling ba kan ka kenti ka wat mentang nang yo ban wara ki an ki baklan ki an ki scam la ka benta kali ka chat nakalian ka jonga ki pat ba ko umsning constituency gilayo i kila saki tengam don kam ban pensyai halor kita ki penak khlej ya ka ba ki wo dong ki wo daw tinga thai ka kam hi kala pen i ndai kam ngam da smo pher do kata-kata banganda kawang keti lang syakiwe tikisnong kila yo i kinong shok snong kila saki ba ki kam hi ki kan kham jam banyak ka ketir